Kaluguran kong kabataan, ingasal pantayanan, ngayon pong aldo iti, mipamugiatamong Happy New Year. Kempong Tagalog, manigong bagong taon, at kempong Kapampangan, asnaneng kasanting, masaya at masagalang bayong banwa. Kingaman ng Tagalog, in taon means year, at in langit, heaven. Pero kingaman ng Kapampangan, ingaman ng year and heaven, metong lako. Banwa could mean year 2013. Banwa could mean heaven. O yan po'y masanting kabaldugan na ning bayong banwa, kaya katamong Kapampangan. Ing banwa, alayo mo ka rin king babo na rin mulak. Ing banwa, kaya betaya. Every day of the year, every moment of our life is a moment of heaven. Yapin po yung kayagkata na ning bayong banwa, we should be heaven maker. Because salvation is here and now. It is not later there. Salvation is here and now. At this very moment, kaya betay nga pong Ginoo. This moment is a moment of salvation. Lalong-lalo na po sinimba kayo. We begin New Year with the grace of God. Kambe ng Maria, Jose, ampoy ginotamong Heso Kristo. Nano yung banwa king biyatamo? Banwa could mean material prosperity, masagana. Banwa could be spiritual prosperity, manigong bagong taon. Magrasyang bayong banwa, o kaya naman masaganang bayong banwa. Adwang bagi, apagdulapan tao at pagnasan tao, king metong at metong. Nang nukarin masagana, material prosperity, ampong magrasya, spiritual abundance and prosperity to every family. Material prosperity is heaven. Uday meron nga tao may bagwaya, uling may garal niya, may kapag-graduate siya, may ngabiyayan niya, kitang malinis sa paralan, banwa, ing nabangna king biyena. Ika yung masanding nga bibali-bali, that is heaven, that's part of heaven. Ika yung mamangan 3 times a day, that is also heaven. Huling kapsi, metong yung karanasan ning banwa. In educational attainment and graduation, it is an experience of heaven. In physical well-being, it is an experience of heaven. Now we wish good health to one another. Because the quality of our life is affected, potang masakit ka, potang panekang maliliw, potang panekang mata sa presyon, potang pa-dialysis ka, mababawas yung banwa king biye mo. Nya potang masakit ka, ala kang ganang mangan, sira ka panlasa. That is not heaven. Pero potang ating kang physical well-being, masaya ka, mayan ka katawan, makapag-obra kang masalese, that is an experience of heaven. Potang imbali mo rugo, squatter mo, kalulu ka for life, ya ka magsumikap kimbiye mo, ginawa kang impyerno kimbiye mo. So, nung minsan impyerno ang poing banwa, itaming gagawa, karing banwa, king biyatamo. Itamo naman yung gagawa, karing impyerno tamo. Nya, let us make life heaven for one another. E mo sana gagawa ng impyerno, imbiye mo, kinasawa mo. Kasi niyang kinasadya ka, in expectation na, potang miyabe kayo, gawa kayong banwa. E mo kitang marital bed, gawa kayong banwa. Nung ka rin magsumikap kayo, gawa kayong banwa, denganap yung papagaran nyo lang. We build and we make our own heaven here on earth. Nya masayang bayong banwa, manawang pamibiyebye, mabsing pamibiyebye, masikala pami kakatawa na pamibiyebye. This is material heaven.
And we wish also one another spiritual heaven. Nung ka rin maggrasya yung biyeta mo, lalong-lalo na nagsisimbata mo balang Domingo. At mas lalong maggrasya yung biyeta mo, nagsisimbata mo aldo-aldo. Pagdulapanta mo, aliwa mo itang pamangan kinlamesa nasiyang buwang ulam. Pagdulapanta mo yung grasya ng apong Ginoo. Yesus sa makakira king lalabangan pagdulapantaya, king banalamisa. Kindulang ning Ginoo, indulang ding amano ning Diyos, indulang ning katawan at daya ng Kristo. Grasya, kaligtasan na makayapagkekatamo every day. Niya po nagsisimbata mo, nanabangnan tamo, the fruits of salvation that has been brought to us by Jesus when He became man and was born, and we receive Him in the Holy Eucharist. Ating kubong kaluguran pa niya sisimbayang muli apakarela. Huli nga nagsasabi ako, patsesinin ba mo magdala kong marakalagrasya? Bayo pumunta palengke o kaya ka resiping kumbali, idala niya pa mo, yuli niya pa mo itang grasya, kaya bale-bale mo. Kasanting ako bale. Nabunan sinimba ka magdala kang grasya, kaya kayong pibale-bale. Maggrasya yung bale, huling sisimba kayo. Maggrasya yung biyo, uling nanabang ng tamang grasya na ng sakramento. Every Sunday, at itamong binyag. Or even by appointment, maminyag tamo. Every December, at itamong First Communion. Every February, at itamong Kumpil. Every March, at itamong kasada ng bayan. Kagrasya yung biyeta mo. Anytime you can call me for the anointing of the sick, di ng tayong panahon. Maggrasya yung biyeta. Huli, nanabang ng tamang lugod ng Diyos ng banal na misa, karing sakramentos, ating bendisyon na. Apayapot na kiratamo ng Ginoo, kapanilatan kayang pari. Maggrasya tamo, maggrasya minali. Huli, kaya betang Diyos. My dear brothers and sisters, na po yung pangyapot ng banwa kiratamo, ning gospel reading tamo. Ding pastol may malagwa ng meko at atap pandara ni Maria, Yosef at yung bimot makakira ng lalabangan. Here is the scenario of Bayong Banwa. Jesus, Mary, and Joseph. Ing Banwa ay pag nakikatamo ning banang pamilya. Makasikanlo, wala sa kanan tayong Bayong Banwa, kaya ba yung oring anak mo, kaya ba may mamo, kaya ba mo rin kapatid mo? Ako po matatranspo po nakakakit na kayong abi-abi. I can feel the joy in the heart of your mom and dad. Po ang anak mo lila, abi-abi na. Pero mas masaya na rin pinari, po ang kayong may kakapatid, may kakalugod kayo, may kakasundo kayo. If there is one thing that can break the heart of a mother, po ang anak na ilang isasabi, po ang anak na may papatela, that is hell. Podang may bayo-bayo, may papangintrig na. Podang katuangan, makisugiran niya king katuangan na, in manuyang king katuangan, that is hell. Kaya mo sana gagawang impyerno ka rin pamilya tamo. Podang kang lalaki, katapat king asawa mo, gagawa kang impyerno kayong asawa mo. Kayong pamilya mo. Podang may gawa nila rin asawa, gagawa kang impyerno ka rin anak mo. Bilang may mga pamilya, sana may saw-saw bang makagawa tamo at makatalakadaban mo aking pamilya tamo. Every day should be an experience of heaven. Ito bang kagising mo, pagluto na nakangima mo? Yaman-yaman ita. Ito bang kagising mo, mag-obra na kayo sa usapay gimbali. That is heaven. Ito bang kayong anak, mag-aral kayong masalese, ulipat siya graduate kayo. Magdala kayong banuaking pamilya yun. At kingkaya kayong kinabukasan. We build and we make our own heaven here on earth. Tinasanay kayong may asawa. Ewa may bubungin. Imliban mo banwa, limpyerno. O ba't yung may asawa ka lang patugot? Panimim bubungin na ng asawa mo na nakanging tamayap kaya. So much so sabihan ng babae, o't gagawan mong impyerno, impyerno kaya. O kaya sabihan ng lalaki, maging impyerno, impyerno kaya.
Himayap. Ikaw yung lalaki, gawan yung banwa, yung biya yung miyasawa. Ikang babae, gawan mo yung banwa, yung biya yun. Ikaw yung anak, gawan yung banwa, yung biya yung biya na rin pengari yun. Wadang matwa na rin you care for them. They deserve it. Kayo pa po rin, wadang matwa na lang. Inasalang matya ng mga timan, balamot sula banwa, uling niyang mabiyela pa, liguran nyo lang yung masakit na na, uman nyo na pa. Make them feel your love. Kasi ang pagmamahal pinapadamay. Halibot ang may 100,000 na kabaong, nananay pa ita. Ngayon magbima mo, gawan mong heaven in Vienna. So she will graduate with a heavenly smile. Halin ang makasimangot sa Olimpia Burenye. Himayap. My dear brothers and sisters, ikay sanang may kakapatad, gawan yung banwa. Ing pamiyutos yung bilang may kakapatad. Heaven! Let us not only be homemaker. Holy Family invites us to be homemaker. But Mary, the Mother of God, invites us to be heaven maker. Karen pami biyang-biyang. My dear brothers and sisters, mita ng laretin bagay king pamisip ng Maria at mi bule-bule ya tungkol kareti. Kasanting ang regalo ni Diyos kaya katamo. Kasanting ay limbawa binya ng Maria. Mita ng lareting bagay king pamisip ng Maria at mi bule-bule ya tungkol kareti. The gift of memory. The memory of the heart is gratitude. Ing katandanan na ng puso, magpasalamat siya. At sana ngayon bayong banwa, ganakan tamo karem puso tamo. Ing sablang bagay, gewada kaya katamo rin pengari tamo. Naning pakibat king lugod, lugod. And the memory of the heart is gratitude. Let us count our blessings. Dakanya bagay gewain Diyos karem pamilya tamo. Salamat, Lord. Dakalamaya pa bagay, agewa kaya katamo rin pengari tamo, teguyod da katamo. Siguro nung mapagkwentuan may mamu, ang ko'y tatang mo. Matats kang yung munano. Kaya sakripisyong dela ng dabang at tabuyod da kayo mo. Siguro yung mamumigtindaya mong short pants, baka yung nilabas. Imamo may muntukan yung banyerang bulig, baka yung makapag-aral. Sana ganakan nyo itang marakal na sakripisyong gawada rin matuwayo. Bang na yung banwa. At yung tamong banwa, ulimig sakripisyo na rin pengari tao. At yung tamong banwa, may buklat sa yung banwa, ulimig tamo ng Maria, at may bait siya kaya kataming Ginoo. And New Year, New Heaven, is always an invitation for us to make a new beginning. And here is the final point, aburi mong ipayawan. New Year is always a new beginning. Huwag yung metong aksintingan at ligwan ng biyatamo, in spite of the blunders of the past. Sumangit na rin kapalpakan tamo, kabiguan, kamatayan, naranasan tamo. We can always make a new beginning. Because what really matters is not our failure. What really matters is not falling on the ground. What really matters better and more, itang ikakinalakad ka at may gumpisa kang pasibayan. Daralan tamo ang kabiguan, frustration, human limitation, human weakness. Pero ilugod mangibabo, busal ng kiinan, ingsika ng lu at kasalpantayanan. Mangibabo, busal na ng kabiguan, kapanayan, busal na ng kapalpakan. And it is the beauty of a new year. Sumangit ng nanong milyari kang milabas. Better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, we can always make a new beginning. The year of the Lord is the year of grace. The year of the Lord is the year of salvation. Now, my dear brothers and sisters, let us be heaven makers. Kita mo sana gagawa ng impyerno, imbiyeta mo king metong at metong. Pero sana magreklamo ng magreklamo. May sana pangulisakan ni mamo mo. Luguran mo sana rin kapatid mo. Sana kauli mo.
Start making heaven. Palitang kauli mo, wala mo siya aking impyerno. Alam pakialaman, mayaw. So my dear friends, Happy New Year, Happy New Heaven. Manigong bagong taon, better manigong bagong langit. King Kapampangan metong yamo. Masayang bayong banwa, masaganang bayong banwa, magrasyang bayong banwa. Talahan tayo. Tunigabing manalo Pinoy na ipanagpataring sa dalang kabanalan, ulinita pagparalang bumi, pabanalan sa natin kinupaya ng Espiritu, pangbaragyahabi, madyalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayan nilaw sa loob, king paminas at kamatayan, kinuhanin tinamin at bepasalaman sa kaya. Pirasan niya ninyo, karigay di si Pulas Kana, tanggaban niya hindi ikangan at kananiyo. Itinya, yung kanamang katawan, amidawon para kirayo. Makanya mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ng kalis, kasi bayo yung pepasalaman kera. At binining kalis, karigay disipulas nga, tanggaban niya hindi ikangan at minungko aniti. Hindi yung kalis ng kanamang daya, indaya ng bayo, at alam hanggang tipan, ami bubuo para kayo, at para rin sa ng tao. Banggeta, ipatawaran daring kasalanan. Dagdan niyo iti bilang kapigaganakan kanang.